Tum da kewan kadowe phanda choro lo ni phan son man peng na gi pi ten kewan asi yasimet ke namri tum ala ni di Dubai lo tu na pathan si ka chini dan tu si lo sa ho lo ni di Dubai lo hala Global Tribal Business Forum 2025 the pride of the tribe Batum say organized that really pan ang hang really pan key speaker ay sab silang hang so ni tak penalam jai dun lo si hadak pataw tum da aning arong si dilang te jai dun tribal tu makitu kisung aputha tribal tu kipapi business ana kapapi ayo ni pen si kapapi lo la so bang ni jai dun long wa heavy tum Inglaw so tum ke karbidet pola mali as a whole will long tribal which is wrong mas pang kasi hada yang negro tum tado Chinese tum tado Inglaw tum tabang Chinese na dolo di compare pangbara masil ne seta as a whole of India lo la not just met northeast lo Jharkhand lo adivasi ko tum lo kasi lahat tum mane kapapi idung la business ke claim ang crack chalong nung te Pulau nang dak ni solam ta jai tu hansu wala ke harbiang long lo tu thelong be production ke ong daily kun ki jo ra di chi ke chi ni tu te product ma la so chi ne jo ni middleman ke do ma li ang long international market lo tu te jo la hello pulau nang tu granite ta along da avelu ador chi ni ma si hen ki kim to war ke kim along si dak si en ai ku thak la si ada katum non government ben pachit kon ba ada katum ba investor tu ke ba ni pen ladak kini dak pen ko pp ma ke pon me international market along no hanso ni pen dang long la pen dak dhor granite lo pen ja ga minerals do lang la hai deposit la hai dak wang pen invest la si la hai lo si meeting la ni lam jai det pen apit Tenang atung hadak UAE atung Emirates atung mata ni pan nang cekong tulo akit phone number ang en line tenang no phone number nang cipi lo nang ci contact lo la idol pasila sogang ni ngarong piglo ka cetong no pasila ni ko pai pusi mata ate international la hong klamalong ni lamgi jai dun lo isewar sai lamgi tong ki jai ko takali as a tribal key speaker the main speaker la so possibility isiawar sa elong si kachaya do ko ningarong ta pena so long la tum ni kan hok ni panda na chulo karbi alam karbi language contribution karbi alama kapaching tu long karbi alama long eklem gedam la so pot aput hak ni kan na chulo ni kan la penda si memento na pilo si lata ini jarong lo kasi non ni matha kado we non ni tum owe kimia tum ili tum karbi tum ta kamatha chikla pen la me thangdak business kapaching thuji business pen kan thu I la so bang ni tum la helo ke ke nai ku sin ni la so long la pen ili tum awar sai ke long ni ke ni te yo la hai pa kasi non ni udame pangbara me hadakan ini tekan hadakan ini tekan isi mission kamatha bulong te Dubai aso santia ju si bang no jalan tu ikat pat ke dak hadak amuni tu nung ka chong vi ka chong dat man ke dam ni tin si nung ke bang kan si pa tu lo lan le pa na si non Dubai aso Israel along sa ni chari tu na si non ada kapal business lo non dai tanda tourism phansi salami tunda dakra si salam na po ana kusi kami bang kaching tour plan kasi non ilita non la son chari tunda ladak son mai si polisi sa market si ching tour pen la so plan nanji kusi ni kita la lo na le kontina la kung so ya bar na lisang kar king long ten bang ko an lo sa no na phong ke
bang tidak panti tapi yang ngompen nilitong bang proxy bago gitu sida bang tiang bong pen nili pandai warta ng pikulo apen ke muniram ronghang side tiki ahin kapaching tour pen la ana danget pen lan gaching tour pen adungaray do mankan tour pon rada side claim polang litang kilo pen Sabina terong tiyakan la helum po na kilo Sabina pen alaman uti propi dan mainan ano do Afrika country pen do la India pen choche se India pen bagai kyong nai lupa lapang sini ada lokal do mata do Emirates to mata do masalah to mata business masalah to da interest na paglag do ano la achievements ko kang dalata Laila hal mata ni limit kami kansi digital card na chipi phone number address aja sansi kada organizer atau mata nagsitong nila lalu yang kita dapat dengan the stability dapat untuk business sih yang ini yang dahil itong iklani po tido at business apa yung tuli po non yung kanan siya right so may nangipiniya lang number 1 yun itong gahanso labang od me lang ho wala lang itong hadak supply dun mi arke harmi pendang lok ang kailang katiki penke long mo ka ayurvedic medicine mo ka do la pendet ke nondak ay mo penegi po kong granite lata cingkurkan milo la pendet ke dak dolan non wars tamo pipinidulan dak sulfur kala haya hormu tepra dak industry ng ulo lo technician po ay non pulo ng rubber carbon long production typical one of the top producer yang mo karbon long da pulo ng rubber is itungi wala stala so rubber long da dak penisi ketan isi business ili tung dak dami no so dahil item eno pulo te mane ang tanah chongwidam ke dami proji Contoh kali setiap kali tumbang cingkur uji sini